Shalom, selamat pagi Bapak nang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ay majalohi tarigapan sigano pari batta bani panorang sogot nerion pasada hita hurta martonggo mahita. Terima kasih maisombako nur nami hubamu Tuhan. Bani haganupan biar layakmu. Sonai ege buini pasu-pasumu na dopi calon nami ari lokus hari. Ibagas pergalanan ni kuluk nami. Bani panorang sogoton pe mengelekkan nami hubamu. Mariti hatamu masihol calon nami. Orang hama urapa pikiran nami. Sejupan habuton apa pentaron hanami. Ibagas namandalani kuluk nami seganjang nira. Mariti kuranakmu Yesus Kristus nami. Cila merapakon tonggo nami. Amin. Bapak nang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ijapin na siyam marianan bani panorang sogot nerion. Naboy isisihan nami marhiteo ni channel nito pon. Tigapan sigano paribata, sogoton Kamis tanggal 5 September tahun 2020 tersurat bani pesalmen bindu 142 ayat pitu nama katahon sunon. Pardiatehon hama duruh-duruhku ay galek tumangdo wahap. Paluaham maaw kumbani na memburu ahu ay guguhando sidea ase ahu. Kita haganupan Bapak inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Rigapan si gano paribata bani panorang sogoton bani bindu 142 ayat pituon ay masaponggol tonggo panginduan ni Raja Daud sanggah ibagas haposoon ni ope iya alani yaya kayak Raja Saul jana sihol bunuhon maiya. Isobut no kan bani ayat pitu on galek tumangdo huahap. Artini ay Daud membandingkan antara hajongjongan ni pakon hajongjongan ni Raja Saul na mangayak-kayak si lang pitah galek halani akulani etek atape lang margugo. Tapi secara sistem sonai age secara politis pe galek tumangdo Daud marimbang Raja Saul. Halani salaku raja boido ia memakai haganupan halak laho manakap Rossi memunuh Daud bani panorang ijia. Tapi ibagas haganupan ay ipatalar Raja Daud do sonahasa sitog ni asiboy ia maluah kumbani haguguhon na sunin bagkal ni nasihol mamunuh iya nasihol mandorap iya mangelek mangindo jana ipadasdo guluh ni hubani na bata pardiatehon hamma duruh-duruh. Ijon mabapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Nagabi pargugo humabata songon naongga idok pakon Daud ibagas parguluhan. Posdo uhur ni Raja Daud basa ne batado hasan na boy paluakon iya. Basa ne batado hasan na boy maparguguhi iya. Basa na batado hasan na boy mangundingi iya. Halani ay, pita hubani ne batado hasa iya mangarap. Ase ibagas situasi ni ay. Na bata mapardiatehon duruh ni Daud sangga iyayak-ayak Raja Saul. Halani ay ma ase bagas parguluhan tonpe. Ase buhay hape ni hita tetap margugo. Boy jupahan malas niuhur. Orini petongon. Ra ibagas bentuk nalegan idok pak konhita humani. Boy tumang na boy mambahin gabi galek tumang pangahapta. Songon pangukon ni Raja Daud. Nahanay bata mapardiati kita. Ay ma natotap idingat kita.
mambahin buhi hita, mandopakon, hamaholon, hasusahan, sonay age, na mandunduni parguluhanta, sigano pari. Jana, maningon na batado tungon, na iarap kon hita. Lau palwa kon hita humbani na marburu hita. Tadi, ang buhay subuton, ang Raja Saul maperburu Daud bani panorang ici atau tuhita lang di Raja Saul. Bahat ope. Naborit boy do humani songon na merburu hita. Sistem negara tahun pe boy do songon na merburu ya tapi diingat kita ma. Ulang ahi mambahin hita. Gabi suriga bani halak naligan. Gabi mardumdum bani halak naligan. Atap marburik niuhur. Hubani halak na marburu hita. Tapi songon Daud na mangondoskon hubani na bata. Bahasa pita na bata dohasan na boy paluakon iya. Artini ay sonay mahumani hita. Tugas atap pe tanggung jawab na yondoskon na yapeon na bata hubata hurjaon hita ma. Jana irik ningon tenger uhurta. Kumbani haganupan na maperburu hita. Nebatado na boy paluakon hita. Jadi puri ini pe na marperburu hita. Duh bubuhan marimbang hita. Sing mahua ay bata. Lang palagabi persoalan ay bata. Halanyaha. Anggo totap. Tenger uhurta. Guguhan do ne bata. Marimbang. Haguguhon ni haganupan. Atap pe na marburu guluk tabani panorakon. Ase, ningon tenger duhurta. Guguhando kuasa ni nebata. Memberi hamalumon hubata. Anggo hita ibagas na parnaburitan bani panorakon. Guguhando nebata. Laho masukup kon ana perlu bata anggo sangga. Marhaurangan hita secara materi bani panorakon. Guguhando nebata. Marimbang aganupan persoalan-persoalan na boy mambahin hapit. Janah tardosa kita ibagas parguluhan taon. Halani ay. Nitama ubani naibata. Paluhamma ahu naibata. Ase. Ibagas tingir ni hurta ay mahita tongon. Boy mangidah. Abagalo ni kuasa apah gugun ni naibata. Napaluakon hita. Kumbani, haganupan na boy, mambahin, gabi roh galek ni hita. Ase, ahapin wan, na manusahi uhur mo. Ahapin wan, na mambahin soto pikiran mo. Ahapin wan, na mamborati guluh mo. Ondos kon maay, hubani na bata. Ase na bata, na paluah kon ham, kumbani, na mandunduni parguluhan mo. Asiboy tongon. Totap, marguguh kita, marguguh ham. Ibagas tanggung jawab ni pehon ne bata kubamu sa ganjang ni riyon. Amen martonggo mahita. Ajari ham hanami tongtong bapa. Asi ibagas parguluhan nami sa ganjang ni riyon. Totap, tingir ni hurna humbamuin matongon. Na marbagal ibagas diri nami. Hubamu matongon Tuhan. Ipadas ka nami haganupan duruh-duruh nami. Janah pita hubamu matongon hanami mangharap. Nabuy paluah kon hanami. Kumbani parnaburitan. Kumbani persoalan ekonomi. Kumbani pergumulan rumah tangga. Sonay age ibagas parhorjaan. Rossi. Banasihol. Isura-surahon uhur nami pe. Seham matongtong Tuhan, na maperguy hanami, hubamu mahaganupan, ipaondos hanami, tonggo panginduan, pangarapan, apa elek-elek nami. Bagas Kristus Jesus Tuhan namin dalam rapakon tonggo namion. Amen. Oras bataganupan, selamat pagi, anduar matongon, ibagas tangan ni nebata, jupahan malas niur hita, jupahan haluakon hita, nagabi parhitianta,
totap makorjahon na hinarusukon ni bata sa ganjang ni Arion. Salom!